Ndagusuhuje wowe ukomeje gutega amatwi ibiganiro bya Kwizera Leonce Official. Mu bihe bya kera habayeho umugabo witwaga Nowa. Uyu ni Nowa wa undi wabajije inkuge. Nowa yabyaye abahungu batatu, Kamu, Semu na Yafeti. Uyu Yafeti nawe mu bana yabyaye harimo witwaga Magogi. Habayeho kandi n'undi mugabo witwaga Shemeya. Uyu Shemeya nawe mu bana yabyaye harimo witwaga Gogi. Muri Ezekiyeli umutwe wa 38 umurongo wa 2 hagira hati: Mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gogi wo mu gihugu cya Magogi. Mu Byayishuwe umutwe wa 20 umurongo wa 8 bagira bati: Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo yakoranyirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Iyi ntambara ya Gogi na Magogi bivugwa ko ari izarangiza isi. Ibyo ni ibyanditswe kera cyane. Hanyuma muri iyi minsi hari General Surovokin, abandi batazira General Armageddon. Uyu ngo niwe generali w'intambara kirimbuzi izarangiza isi. Intambara byahereye kera bivugwa ko izaba ihuje Gogi na Magogi. Uyu munsi kuri Kwizera Leonce Official tugiye kuvuga ku buzima bw'uyu mujenerali Surovokin uyoboye ingabo z'Abarusiya muri Ukraine. Tunarebere hamwe kandi niba iyi ntambara ayoboye ari izarangiza isi maze izina rikaba ryo muntu nk'uko abanyarwanda bajya babivuga. Njye nitwa Leonce Kwizera, ndi kuri Kwizera Leonce Official, mbahaye ikaze. Yitwa General Sergei Vladimirovich Surovokin. Yavutse ku itariki ya 11 z'ukwa 10 1966, avukira mu mujyi wa Novosibirsk muri Siberia, hakaba muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Uyu Surovokin ni umusirikare byahamye, yagiye yegukana intsinzi mu ntambara nyinshi kandi zikomeye. General Surovokin yarwanye muri Chechnya, Tajikistan, Afghanistan, muri Syria n'ahandi henshi mu ntambara z'Uburusiya. Uyu General Surovokin azwiho kutagira imikino, akaba aseka gake cyane bishoboka nk'uko bitangazwa na Al Jazeera. Mu 1991 mu Burusiya habaye imyigaragambyo ikaze, aho abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bashakaga kubutembagaza biciye mu myigaragambyo. Maze General Surovokin ategeka abasirikare be kugongesha ibimashini by'intambara. Abaturage batatu bari bari mu myigaragambyo barapfa. Hashize imyaka nibyo bibaye ari mu ishuri rya gisirikare. General Surovokin yaje guhabwa igifungo azira kugurisha imbunda za pistoli mu buryo bwa magendo, ariko ibi yabifungiwe igihe gito nyuma ararekurwa. Mu 2000 General Surovokin yoherejwe kujya kurwana muri Syria ubwo Abarusiya bari biyemeje kuryama kuri Perezida Bashar al-Assad. Aha muri Syria Surovokin yifashishije ibitero by'indege maze asuka umuriro ku mujyi wa Aleppo awuhindura umuyonga. Uyu mujyi wa Aleppo akaba ari wo mujyi wa kabiri munini muri Syria. General Surovokin nk'uwari uyoboye operation yari yiteguye neza gukoresha imbaraga izo arizo zose, akaba ataragiriraga impuhwe na nkeya umwanzi. Yaba umusirikare cyangwa umusivile bose yabafataga kimwe. Ibyo byaje gushimagirwa nuko mu kwa 10 kwa 2020 umuryango wa Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi waje kumusohora ku rutonde rw'abayobozi b'ingabo bakoze ibyaha bikomeye cyane mu gace ka Idlib muri Syria. Ibi bikaba byaratumye General Surovokin ashyirirwaho ibihano mu Burayi. Gusa ariko ibyo kuba yaba atarubahirije uburenganzira bwa muntu mu ntambara yo muri Syria ntibyabujije Perezida Putin kumuhemba nk'umujenerali wahesheje agaciro Uburusiya atsinda intambara, maze amwambika umudari w'intwari kubwo gutsinda iyo ntambara. Aho Uburusiya butereye Ukraine, General Surovokin yahawe inshingano zo kuyobora ingabo zarwaniraga mu gice cy'amajyepfo ya Ukraine. Ingabo ze nizo zafashe uduce twa Kherson, Zaporozhia na Mariupol. Utu duce intambara habereye abayizi murayizi, ariko byarangiye General Surovokin ahigaruriye. Muze kujya kuri Google murebe ukuntu utwo duce yatugeze amatongo. Nyuma y'iyirukanwa ry'abajenerali bari bayoboye ingabo zarwaniraga mu burasirazuba bushyira amajyaruguru ya Ukraine bazira gutsindwa umusubirizo, nyuma kandi y'isenywa ry'ikiraro gihuza intara ya Crimea n'Uburusiya. Mbibutsa ko iyi ntara ya Crimea ari intara ya Ukraine Uburusiya bwiyometseho ku gahato. Putin yafashe General Surovokin amugira umugaba w'ingabo z'Uburusiya zose ziri muri Ukraine.
Ibyo byateye ubwoba isi yose, abantu batangira kwikanga intambara kirimbuzi, kuko uyu mugabo azwiho gusenya bihambaye, akaba ahora yiteguye gukoresha intwari ikomeye afite mu bubiko. Ku gihugu nk'Uburusiya, intwari ikomeye bafite mu bubiko ni ibisasu kirimbuzi, kandi kugeza uyu munsi Uburusiya nibwo bubitse igisasu kirimbuzi gikomeye kurenza ibindi byose biri ku isi. General Surovokin akigera ku buyobozi bw'urugamba ntiyihaye akabanga. Imijyi ya Ukraine yisutseho umuriro w'ibisasu biremereye utaretse na Kiev ubwayo. Abantu bati noneho karabaye, uyu Surovokin koko nirutwitse. Ejo bundi aha habaye igisa nk'igitangaza. Ingabo z'Uburusiya zivanye mu mujyi wa Kherson nta ntambara ibaye ngo wenda batsindwe bawirukanwemo ku gahato. Abantu bati ntawamenya, buriya Surovokin aragira ngo atwike abanya-Ukraine nta musirikare w'Uburusiya ugihari. Kugeza ubu urugamba ruri kuba rukurikije amategeko y'intambara. Niharamuka habaye kuyarengaho, bizakururira ibindi bihugu kwinjira mu ntambara, cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'ubundi bisanzwe bishyigikira bikanatera inkunga Ukraine. Ibihugu nka Korea ya Ruguru, Iran n'ibindi byahita byinjira mu ntambara mu buryo bweruye ku ruhande rw'Uburusiya. Bitewe n'uko ibihugu bibitse ibisasu kirimbuzi byose byaba bihuriye mu ntambara, iyo ntambara yahita ihinduka intambara kirimbuzi. Habayeho kubirasanaho, iryo niryo ryaba iherezo ry'isi. Ariko kandi icyo ntashidikanyaho ni uko iri ngiri ari ryo herezo ry'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye nitwa Leonce Kwizera, ndi kuri Kwizera Leonce Official, ndabashimiye. Ibuka gukora subscribe, hanyuma kandi hasta la victoria siempre.